It says, I lay down and slept, yet I woke up in safety, for the Lord was watching over me. And I will bless the Lord who guides me. Even at night my heart instructs me, because I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. God deserves our heart tonight, Bugto. Ihatagan kasing-kasing mo, because He deserves it. Glorify the Lord. Kundi kanatok daw yan na. I know you are waiting this moment, Bugto. Kinhulat mo yun nga pagkakataon para may hatagan mo kasing-kasing iya. Allow God to shower you with His love. You are dearly loved by God. You are dearly loved. Let us praise God for all He has done. Pag-asa ko, dahil Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Oh, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kita di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon puman, di ka nagbabago, Diyos. Ikaw lang, Diyos. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon Panginoon, nakilat lang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nagila ka! Panginoon, nagila kang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit
dayawon. Imo ni nga kinabuhi ko, O Dios. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, kayang ilarawan mo, kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
Kaya mo. Oh, Jesus. Lord, thank you, Jesus. Salamat, Ginoo. Church, palakpakan natin ang Ginoo yan ang gabi. Waray kang pareha sa natong Ginoo. Thank you, God. We are loved by you, Ginoo. Bisan ko na naman kami. Ano man tamo niya na Ginoo, mga pagkakasalain mo. You are still there, Ginoo, para igugmaon kami. Thank you, God. Di rin magbabago niya mo pagkita ang mga kinabuhi. Haamon kalugaringon. Kay kung Ginoo nga di rin nagbabago. And Lord, yan ang agabi, Ginoo, dadayawan ka namon because you are our Lord. Naging sasambangan yung siserbihan. Ikaw, Ginoo, maging sentro yan ang agabi, Lord God. Bless the one nga nagkakaputan mo word. Thank you, God, for your anointing, Ginoo, han pagbago, Ginoo, ng mga kasing-kasing. May you speak, Ginoo. Han word, Ginoo, nga makapagbabantad, Ginoo, ng mga kasing-kasing. Forgive our sins, Lord God. Hinautong ta, Ginoo, nga we pray, Lord God, nga limpyuhan mo, Ginoo, ng mga kasing-kasing. Nga tanan nga yayak ng Ginoo, di mo yan na madulot haamon, Ginoo. Thank you, God. Thank you, God, for your faithfulness. We give back all the praise and adoration ay mungaran. In Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Thank you, Father God. Hallelujah, Jesus. Our Lord, our Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, we thank you, God, for this wonderful day that you've given to us. We thank you, God, for the life. Oh Lord, we're nothing, Lord God, apart from you. Tonight, Lord, we just want to pray that you're going to reveal your word to each one of us. May your word penetrate in our hearts. And we pray, God, that you're going to hide me back of your presence, Lord. Speak, Lord God, to your people. Lord, we are ready, Lord God, to receive your word. Open our eyes, God, and allow us, Lord God, not, Lord God, to remain defeated. We pray that, and we believe, Lord, that you have something for us tonight. It is your plan for our lives, Lord. Your plans that is good, Lord God. Lord, we're going to exalt you as we hear your word, God. Ikaw lang mapataas, Lord God. Ikaw lang mahimaya, Lord God. We give you all the glory and praises and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Maupay nga gabi mga bugto. Praise God. So, it's Wednesday. Tama? So, medyo damor-damor gihap kita today kasi January na, back to school na naman, back to work. So, para ngayon di rin nakilala haakon, siguro mga bago nga invite. So, ako ngayon ni Ate Jai. Po. Under her work ni Ate Erica. So, I think it's already a third time to be here. Pero, siling ko kan Pastor Bagan, every time nga nakadi ako, but first time ko hiya. So, ganito feeling. Praise God! Kaya ginagamit kita ni Lord. Sunod, ikaw na may aadi sa liwan. Diba? Yan. So, kumusta na ato New Year? So, dire na ako mapakiano siguro usa-usa. We're going to start siguro aton
word tonight. Sige, pwede na po i-play. Oops. Yeah. Yan. Alright. So, familiar kami ito, Ira? Diri. May nakilala ito na Ira? Paray. Or, naka-experience na ba kamo or nakakita na kamuhan sugad hiton nga klasihan balay? I think most of us here naka-experience ang sugad dito nga way of living. 'Di ba? Actually, simple gad lahiya pero there's something nga bagat mapapansin naton nga may kulang man or may something wrong kay ano sugad diton. Kung mapapansin naton 'di ba, bagat diri safe to stay or to live nga dahiton. Nga to tell you I myself before naka-experience gapak ng sugad diton. Bata pa kami kay sugad dito ko no amon balay. Dire gad ora-ora ka sugad dito pero bagat ti pakadto na hiya. Praise God pero nag-iba. So yan 'di ba? Makuri an era situation. Yan, makuri era situation. Yan, may nakita dito according to the study according to the Social Weather Station or SWS survey conducted from September 14 to 23, 2024, there are 16.3 million Filipino families or 59% of the total considered themselves poor. Ano yung nakita kanina nga picture? Puro ba adton? Maybe yes. Maybe no, ati. Depende. Bangin, poor hira ito nga balay, bangin, rich hirahan, love. Kay complete man hira nga family, di ba? We can tell. So, may the study aton country. You know what? Ang Pilipinas, usahan, bansa nga, nakaka-experience ng poverty. Natuod ka mo? An aton country, nagsasuffer actually kita, mga pobre na o kuya aton country. So, ganito kasad. Kasi, ini nga 59% or 16.3 million Filipinos na report in the year 2024, actually 58% lahiya had June 2024. Self-rated poverty was highest. Din kaya ang pinaka-highest nga part ng aton country and may da poverty nga taas nga rate. Ha? Mindanao, 67%. Followed by Visayas, an aton. And Luzon, 55%. Then Metro Manila, 52%. So, gaditon hiya ka, kasad ang truth. Ngan, even din ha aton province of Samar. Kanina na habang nag-scroll ako ng Facebook, nakita ko nga, hatakloban nga nakalbayog, nagbabaligyan ako ng rahan rice nga tag 40 to 35 per kilos. Wow! Diin daw ito nga tindahan, nasing pagod-waray ko no i-disclose ko, diin nga tindahan. Basta may dan ako no, nagbabaligya. Maram baka mo kung tagperat kilot buga sa aton yan na 60 above. May da 50 pero maglain na iton hiya. Di ba? Ngan mas mahal pan iba ng mga papliton liwat haaton. So gadito kasad ang truth haaton nowadays. Kay ano kaya? Why? Tingin niyo kay ano bugto? Kay ano man? So with that asya iton aton focus yan nga gabi. Amo ito naton pag-resuryan kung kay ano nga ba? Bakit nga ba? So here are some causes or reason why our country experience poverty. Some causes of poverty in the Philippines include such as low economic growth, di ba? Habubon aton ekonomiya, weak employment generation. Kamo, nag-apply kamo sa katrabaho, diretso kamo natanggap. Waray, di ba? Nag-inihaanay. Makorian employment. Bisan ka, graduate, ha 4-year course, or bisan anong experience, may ada ka, makuri ka lagi hap ma-employed. Weak employment generation. Ikatulo, underdeveloped agriculture sector.
So kung mapapansin natin ang aton mga agriculture, ang agrikultura aton bansa, diri so ganito ka-supported han aton country or han aton Malacanang na government, I mean, di ba? So diri hiya developed. Waray mga equipment na masyadong advanced or waray mga yun, kagamitan, materials or supply. Di ba? Kaya amon place tanan nga gintatanong gimpapalit, waray nga libre. So ganito, pero you know what? Pwede iton hiya kung tutuyoon lang. Di ba? Ikaupat, high inflation during crisis. Naka-experience ka mo han crisis sa life? I think that was in the year of pandemic, di ba? Nag-hit ang pandemic, masyadong tumaas ang inflation rate ha aton country. Nga kundi ang pasahi nag-dubli. Nag-triple pa nga ni diban iba. Ang mga papliton gihapon. So ganito niya, pati ang tuition nagdubli. Ikalima, high population growth. Ikaunom, high levels of inequality. And the last is the exposure to risk like economic crisis, conflicts, and natural disasters. So ito niya bugto, some la ito niya. May butang ako di daha, some causes. Meaning to say, diri pa tanan, nakalista nga da, may ada pa. Diba? There are just some causes or reasons behind why we are experiencing poverty. Believe it or not, we are the product of yesterday's crisis. Kaya kukura kita yan na kasi amuan nangyayari kakulop or una ng mga panahon, ngan epekto ito na aton yan na. Di ba? Ngan, I do believe that almost all of us here were not came from a wealthy family. Ino ba nga din mayaman na ginanak? May yaya kagidaan. Wow! Param daw kami. Di ba? So, almost all of us here nagta-thrive, naniniguro. That's why nga ni aadi kakatbalugan, bisan dire taga-katbalugan. Kay gusto mo tapos pag-eskwela, kay gusto mo may ihaahon sa kahirapan ng iyong pamilya. May daba ka masuga dito ng mga mindset, bugto? Di ba? So, nakaka-relate kita iton. Di ba? Diri kita tikang wealthy nga family. Sakto lang kita, we're just an ordinary people once then. Pero, bugto, here's the surprise. That's not the end of your story. Diba? May dahil Lord something nga igre-revealed ha imo tonight. God has a beautiful plan. Nayakan pa nga diba Proverbs. For I know the plans, Jeremiah. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Atuod ka mo ito bugto? Mao pa yung plano ni Lord ha aton? Yes, we should believe that. Last Sunday, hinunakadi last Sunday. Paki-hands up daw ang mga kamot and present. Tatagan ko price niyan. Matima ako didi. Kay waray pa ako maghatag yung pamaskuhan. Malay nyo, di ba? Joke. Balita, last Sunday, an aton preacher ay Ate Celine. Tas may dahi ati ginyakan nga nag-strike ka akon heart or na-caught na akon attention. Nayakan ni ate nga, haya preaching last Sunday that God usually do His work reversely. Or yung parang langit tsaka lupa daw ang pag-work ni Lord. Or gintatawag ito yung great reversal. Diba? Ngan may daliwat o sa nga lyrics o sa nga song na yakan dito lyrics nga you turned my world upside down. You turned my world upside. Di ba? So dito maupay ko ito niya nga song kay nakaka-relate ako ito haya. Ngan iton nga asisarin ko nga great reversal na ginhimo ni Lord ha aton life or ha iya people will be proven through the following verses. Una, ha Matthew 20 verse 16. Nayakan na Matthew 20 kung may daka mo Bible, the last will be first and the first last. Di ba? Kabaliktaran, ang urhi magiging first and first magiging last. So ganito niya. Ikaduha, Matthew 5 verse 5. It is the humble who inherit the earth. Imagine,
and mag-i-inherit an earth, and mga humble kuno. And last, Luke 1, verse 53, the rich who are sent away empty. Mayaman ka pero ginsend ka nga empty. Oh, grabe di ba? Magkasalungat, di ba? So, na-experience mo na ba ito na imo life? Nga may that twist? Or may dahil nangyari nga di mo na-expect? Or even Bible, the character, Bible ang mga manaton mga ginhahangaan ng mga Bible character. Di ba? Who once lived in a lowest place, na dati shepherd boy, nga naging usa nga greatest king bansahan Israel. Hino man ito niya? Tatagan ko prize otro. King David. Very good, Kuya Chan. Dahil dyan, lista laanay. So na nga Pasko. King David, di ba? Nagbabasa Kuya Chan. Very good. Hino pa? Ang ginbaligyan niya kabugtuan, ang gintatamos-tamos. Hino? Ati si Kai, Joseph, di ba? Hiya ang nag-manage na, di ba? Hiya na dumaop, di ba? So, gadito ng twist. May da pa, kilala niyo ang usa nga farmer, Bible, nga gintawag ni Lord, nga naging army hiya, nag-lead hiya han army. Ginlabanan niya mga Midianites. That was Gideon. Very good, Ate Jessa. Very good. Gideon. That was Gideon, di ba? So imagine, ano sa nga farmer, magli-lead han army? Or ikaw, usa ka lang warila. Tapos sunod, adi ka na, nag-worship leader. Nag-worship leader, di ba? Praise God, yan ang life ni Ate Dibs, di ba? Ngayon, damo pa, ang pwede mangyari. Or sa kala, sing pa natin Jess, ano nga preach niya, na utang before, tas yan na may daka na tindahan. Or, yun, mas mga saga dito na mga moment ba, may mga twist, Lord. So, di ba, Bugto? And to share a short testimony about kay sobra ako nakaka-relate. Actually, nagpakianak, Lord, kaya ano siya, bagat amot nasulod la akon mind. More on about sugadini, ayan nga season. I don't know. Siguro, based liwat it ako na-experience, ayan currently, ngan based liwatan mga na-experience ko before. So, may da ako nga short testimony in relation about hini nga twist or pag-turn ni Lord or upside down nga ginhimo ni Lord. Kasi like, before, hadto nga nakita ko kanina, aniyo kanina nga picture. And our family, we considered also our family as a least in the clan. Okay? Bagan, habubo ba kami pagkitaan kay mga uneducated kasi. So, di ba siya ito culture nga di aton. Pag uneducated nga nit yung mo family, automatically, kuan la, sakto la, and diri ka masyad, para kang, relatives ka, pero, bagakat, kakaiba. Kakaiba. Sa ganito. So, recently, lahanubog to, just to share a short testimony or story, nag-held kami 60th birthday na akong mother. Ngayon, praise God kay, it went, successfully. Naging successful an celebration. Tungod dito mga bulighan, iba natin nga kabugtuan. Grabe, praise God. And support the prayer. Ngan, haaman gyapon nga family. Nagboroblig kami. Ngan, praise God kay Lord nag-speak ka akon kon kailangan ko ito nigpadayon bisan damuan bagat nahad lang. Hatagad sa gaditan. So sa gadinian asya inian kan mama birthday. So kulang kami ton nga da. You know what, bugto kasi mga bugto before hasaydan akon mother an maman akon mother inay wari hiya maka-eskwela 7 nira nga magburog to tas hiya an waray maka-eskwela. Tapos and the rest niya nga kabugtuan nagpaka-eskwela ngan may mga mag-open nga trabaho patin iya mga anak mag-open inira mga anak mag-open trabaho. So amon sidon kan inay ira nga mga anak ni inay hima malaliwat anak ka-eskwela halima. Tapos pagka diha amon kan hamon magburog to
Actually, 6 kami nga magburog to. And I am the youngest. Ngan ako laliwat na naka-eskwela haamon. Praise God, di ba? Grabe, Lord. Tapos, so ganito nangyayari bugto before. Hanuna, kami ang gini-invite. Pag may mga event, pag may party, basta bisan na nga party, haira. Kaya di man kami ato kuan ha proper, ato man kami baryo. So, gini-invite kami pagkada proper. Para, actually, di rin kami gini-invite as a guest. Gini-invite kami para magluto, maghugas, and all. Pero di rin man ito niya, di ba sad? Kay, syempre, nabulig ka relatives man. Before, waray lakad ton. Pero hanya na bet, na-realize ko, may something man, kaya nasuga dito. Pero amazing bugto, kasi, yan na lang a year, nakag-held kami ng event nga. Kami naman na nag-invite ha, Ira. Praise God. Di ba? So, may na kami mga suga dito na kaumada. Asya nga ini kami tanan, Flix ko lang family. Daw mo kami, praise God. Tas, amoy inian, gin-invite na, asya ito ni Hiram, bugto ni inay, asya ito na akon mother, tas na akon inay. Asya ito niya family nga, ginkakadto namon permi. Permi kami ito nabulig tanan nga ton. Pero waray man nakadto problema that time. Pero yan ako lang nares nga, na-realize ba nga, iba na nga yan ni Lord. Anamon life. Nga, kami na nga yan nag-i-invitehan mga visitors. Bagat, grabe ang pag-blessed ba ni Lord? So, ganito niya ka-amazing. Kaka-overwhelmed, bugto. Ngan, truly, God choose the weak things of the world to shame the strong. Does your life speak the same ba, bugto? Nanakon? May daba ka mo so ganito ng mga moment? Kung yes, praise God. Kay grabe pamuhat ni Lord ha aton life. Kung waray pa man or waray, still praise God. Kay I know, as long as you are with the Lord, you walk in the Lord, or you are faithful, or servant of the Lord, may dalaghap ni Lord, or tatapuson laghap ni Lord, and iya mo open nga plano, ha imo life, di ba? Tatapuson laghap ni Lord. God will not stop His work until it came into completion. Hanggat diri na ko complete iton, diri iton ma-stop, Lord. And that will be our theme tonight. Turning poverty into prosperity. Amen! So today is January, di ba? January 8, 2025 na kita, New Year. Sing pa nga may nagsiset kita new goals, di ba? Mga, damo lang ng mga kuan, aton beginning han aton life, ayan na nga year. But tonight, I would like to encourage everyone and be convinced that this year, God will turn your poverty into prosperity. Kung anon mga lack or lacking ha imo life, God will fill it, di ba? Anon mga scarcity nimo ha imo na experience, may dahi Lord ibubutang pupunon kahiton ni Lord. So let's read our passage. In Proverbs chapter 6 verses 6 to 11, New International Version. Go to the ant, use laggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. Blessed be the reading of God's word. So, an aton passage will be found in the book of Proverbs, chapter 6, verses 6 to 11. Okay, Old Testament. So let's start, And in order for us to understand our passage deeper, let's watch this short video. So kung mapapansin natin niyo, first verse, niyakan nga go to the ant. So ang highlight an aton story yan, or an aton pag-restoryahan yan nga gabi is an katubakan. Di ba? Hiran aton highlight yan na. Sige, let's watch this video, Anay. Ang langgam at ang tipaklong. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang patungkol sa isang kwentong pabula na nadidinig natin simula pa nang sa mababang paaralan pa tayo. Magandang panahon, tirik na tirik ang araw.
at may isang tipaklong malayang naglalaro sa mga dahon, patalon-talon at pakanta-kanta. Sa gitna ng kanyang kasiyahan, napansin niya ang isang langgam na may karga-kargang bigas at pabalik-balik na naghahakot sa mga pagkain patungo sa kanyang lungga. Kaibigang langgam, baka pwede mo akong samahan dito. Tayo ay magsaya buong araw, wika ni Tipaklong. Pasensya ka na, kaibigang Tipaklong. Kailangan kong tapusin ang aking ginagawa habang maganda pa ang panahon. Kailangan kong mag-imbak ng makakain para sa darating na tag-ulan, wika ni langgam. Nang sumapit na ang ulan, napagtanto ni Tipaklong na tama si langgam. Naalala nito na wala siyang makain sa panahon ng tagutom. So, yun, di ba? Siring ko pa nga ni kanina, and highlight an aton story tonight is the ants or ang mga langgam. Hino nga din na dirihan langgam, nauurat pag nakita. Or hino nga di an friends niya an mga ants, mga friendship mission niyan mga katubakan. Di ba? Or have you been watching their ways ba? Try ba kamo ito pagkita nga may naman hira usa lang away. Bagat kakaiba hira diri ra nag-scattered. Usa lang hira oy. Kaluluwag itira agyan pero usala. Will discipline dira no? So dito nan mga ants. Or ano pati yung mga observation about ants? Di ba usually nag-uurog pod dira. Di ba? Diri ra nag-iino sa usa. So dito nan era mga ginihimo, an era mga behavior. Now, to understand deeper, may dako didi some trivia or research. Ants are among the most fascinating creatures on earth. Kung mapapansin niyo, kakikute niya nga dahil. Pero reality, danay diri, di ba? Especially kung ang pagkaon, gintutubak na. So, ants daw are the most fascinating creatures on earth. They demonstrate remarkable abilities that have been the subject of scientific research. So, their complex behavior, social structure, and communication systems are all key to their survival and success as a species. Now let's break down their abilities and some scientific explanations behind them. So, ano nga ba mga abilities and mga katubakan? Ano na yung mga scientific explanation about them? So, we have here 4. Una, social structure and cooperation. Communication, katulo, strength and physical abilities. Number 4, collective intelligence and problem solving. So, social structure and cooperation, under niya nga da, are the colonies and division of labor and cooperation. So, let's start with the colonies and division of labor. Mari ko nag-up slide kay kung malani a little bit of information. When we say colonies and division of labor, you know what? That ants are highly social insects. Anong karigsigonan highly social? Ano hira? Mahilig hira ha? Makipag-socialize or mag-inurugpod or urupod hira. They live in colonies that can range from a few individuals to millions. Bagagapira aton. Okay? Naabot tira millions. These colonies are structured with a division of labor. An era colony or an era pinakabalay or kampo well-structured iton hiya. Ngan gin-divide iton hiya by its labor. Ngan may dahira mga castes. There are also different castes of ants. Una, may ada workers. Ikaduha, may ada soldiers. Ngan ikatulo, may ada queens. Amazing ano hira may dahira ko kanya-kanya nga task. So ganito nan mga ants. Ngayon, you know what, habang nag-study ako nangyangatawa ako kay pag may nakita ko may naaging nga tubak, may example man diret sa nangyangatawa ako kay gikikinit ang ko nalaliwat hiya nga awa siya nga ininihira. So ganito. May dako no workers, may ada soldiers, ngan may da queens. Mababara natin later kung anong ira mga responsibility or task
Or kumbaga haaton, anon era ministry. Husay, may ministry ra. So, di ba? Each with specialized rules. May dahira kanya-kanya nga rules. Adi man, workers gather food, and mga workers nagagather and food, and soldiers, they defend the colony and care for the queen's offspring. And queen naman, ang iya sole rule is reproduction. Ikaw bugto, hain mo gusto nga doon nga rule. Kung magiging aunt, kaya na nga gabi. Ano ni mo gusto nga role? Gusto mo maging worker? Gusto mo maging soldier? Or gusto mo maging queen? Parang anak ka la. Hain nga ton. Diba? Worker kay, madira ko gusto maging worker kay mag-uul man iton. Magtatrain mo, magpipinamiling food. Di ko gusto maging soldier kay mapatay ako diretso pag may enemy. Gusto ko lang maging queen. Pretty lang ako nga di at amon kuan colony, amon kampo. Yan, di ba? So, bisan tayo mo gusto piliyon nga da, please remember nga may da kalaghap role. Di ba? May ada ka role. Waray nga to haira, hubya. Waray haira, tambay. Ikaduha naman, nga under ang social structure and cooperation is the word cooperation. Ants work together to achieve common goals. Tungod nga highly social hira, nag-work together hira para ma-achieve ang usa nga goal. Diri lang basta-basta nga goal. Common goals. Ibig sabihin, parehas an ira goal, an ira task. Waray ha ira iba. This includes gathering food, building nests, and protecting their colony. Their ability to cooperate is largely due to chemical signals called pheromones, which help ants communicate and coordinate with efforts. Kita nga mga tao bugto, an ability naton to work together is through communication, verbal communication and non-verbal communication, di ba? Mga gestures or may daw sounds or verbal, di ba? Nagyayakan kita or may mga gestures kita aton face or aton hands or body gesture. And ants, niragin gagamit para makag-communicate with one another is the signal or the chemical signal called pheromones. Ginre-release ini nira para asyaan maging signal nira. Di ba nakita kamot ants ng may mga antina? Yan, di da ito niya nangyayari. They communicate and coordinate their efforts. So, ikaduha naman is communication. So, pheromones, ants primarily communicate using pheromones, which are chemical signals released by ants to convey messages to others. For example, pag namimili nga ni an tubakin pagkaon, it releases a trail of pheromones that the other ants follow to the food source. So, ganito nangyayari. Pag may nga ni makita usa nga ant, pagkaon, na-release siran trail. Kumbaga, bagayan mark. Okay? Tapos ito niya nga trail or mark, asyan ginfa-followhan iba ng mga ants. That's why, kung mapapansin niyo, usalaan ira line. Bisan halugan space, nagiging usalan ira line. Kaya may ada ito nira pinaka-marked or footstep. Kumbaga aton. Hikita amazing ikita iba naman ang aton. Kaya aton may nakita kanya-kanya. Pag makita natin, iba man niya gininagihan. Adi ako didi kay marohawan. Ito kasi masighot or makurin iya agian didi ako masayon la. Diba? Iba an aton sometimes. Pero may naman mga times nga na follow kitahan mga footstep o footmarks han iba nauuna ha aton. Diba? So yan. Ikaduha naman is tactile and auditory communication. Aside han pheromones, bugto, ants also use touch and vibration to communicate. Wow! May dara mga sense of touch and vibration para mag-communicate. Especially when it comes to nest building or during conflicts. Hala, mo pa na mga katubakan kay pag may conflict nga ni na-touch sila, here on friend na kita. Kamu, kita ngayon, dire ako exempted. Kita, di ba? So, masing kabog to, sorry na gado. Sorry na, di ba, sa diton. Pero diri ibaliwat kita, diri naton aasi. Dapat, sugad gap sometimes kita it ants. Dapat may nakita sense of touch and vibration to communicate.
They may touch antenna or use body movements to signal each other. Yung gagamit nila mga antenna or body movements. So, ka-amazing nila, no? So, siya ito niya. Ikatulo naman is their strength and physical abilities. So, lifting power. Gano ba kadako it ants? Natry na ba ni Measure? Di ba masyado na good tea, di ba? Pero, huwag niyong ismuli ng mga small. You know what? Ants are incredibly strong for their size. On average daw, ants can carry loads that are 10 to 50 times their own body weight. Diba? So, kaya nila mag-alsahin, magbugat. This remarkable strength is due to their small size and the basic subscaling. And basic subscaling. As an organism gets smaller, its muscles are able to exert more force relative to its body size. Kaya wag niyong ismulin ang mga small, kasi malalakas yan. Di ba? Kita natin sa pit, small ito ya, pero malakas ito niya. Small ito niya, okay lang ito, pero okay lang ito bugto kay malakas ito niya. Yan, di ba? Ano pa? Jointed limbs. Ants have highly flexible hira kay jointed and ira legs that enable them to walk with speed and agility. Malaksira maglakat. Imagine kung una mitaptiil liwat hanubog to. Sugod adalad kita ito kalaksi. Magkaya natin magsaka-saka diin. This help them quickly navigate through complex environments like forest and urban spaces. Number 4, the last ability of the ants is the collective intelligence and problem solving. Adi din sa nga the best na akon. And colony optimization. Ants exhibit collective intelligence, meaning that the entire colony works together to solve problems more effectively than any individual ant could. Meaning to say, and reason kay highly social hira, kay they work together because they believe that they were able to solve problems effectively than mag-usahan na hira. Have you ever experienced that? Nga, mas nasolve ang problema ni mo tungod nga may kabulig ka? Di ba? There are times that we need people, di ba? Talaga. Actually, we need people na no man is an island. Di ba? No man is an island. One famous example is how ants can find the shortest path to a food source using a process called stigmergy. May daragin tatawag ng stigmergy kundi na siya niragin gagamit para mas malaksi nila mabiligan ang mga food. Nga naglilibhir to nirahan mga marks. Asya na ito ang tinatawag natin kanina nga, pheromone trails. Okay. Then ikaduha naman is task allocation. Adi, liwat. Aside nga intelligent hera or may dahera colony that works together, may dahera gihap task allocation. Yes, nag-uuro po dira, pero bugto. Kada tag sa era may ada rule. May dahera task na gina-allocate. Di ba? And colonies efficiently allocate tasks based on the needs of the colony. If a task is urgent, like foraging for food, more ants will be sent to that task. Pag damo ko anuan kailangan nga pagkaon, damo liwat nga ants anig send mga workers. If the colony faces a threat, soldiers are deployed. Wow. Pag may nakuno threat, haira, banta, ang mga sundaloan, igagawas. This efficient allocation is based on feedback from the environment and the colony's needs. So, tungod nga may daharagin gagamit na mga communication or they communicate with one another through one chemical signal, nakakaya nira nga mag-survive. Bisan nasuga dito nga situation nga, bisang good tira, kaya singko pa nga ni wag nyong ismuli ng mga small. But bugto we are not ants. Mapakiana ka mo, Ate Jay, kaya ganinakan mo itong mga ants. Di rin man kita mga ants. Why not focusing on aton human abilities? Don't worry, bugto. Kay, yan makadinawan kita aton mga abilities. Explain ko lahat to iyo, open ko lahat to iyo para ma-compare natin kung anong may daha ants, anong may daha aton. We are not ants. Diba? Dari kita ants. Nakagat ba dim sa pit?
Can ants, di ba nangangagat? We are not ants. We are what? We are, ano man kita? Human being, di ba? We are humans. But ants also are God's creation. Do you agree with that? Gin-create ba ni God ang mga ants? Yes, di ba? O salgap ito naging create ni God. The same with us. We are God's creation. Pero ang difference is that, sing panganin ni Pastor, ay Bible study. Kung na-attend kita, bugto, or kung may papa-attend ka, makakabaro ka na sing Pastor, mas maopay mag-alagay tao kay ang tao may may soul, may spirit ngan, may body. An ano ulit ira? Body. Di ba? So, ang tao, kita, an ants creation ni Lord, creation kita ni Lord, pero may da kita pinagkaiba. Dira la kita puro body. May da kita soul and spirit. Kunya na mulay na baruan, that is the truth. We are composed of soul, body, and spirit. Okay? Yan. We are God's children. And we have the identity of Christ Jesus. Asya itong pinagkaiba nato ng mga ants. Mga anak kita ni Lord. Di na lang kita gin-create ni Lord, kundi anak ka ni Lord. Sige natin sa anak ka ni Lord. Yan. Bayan kasi nga ngalimot. Anak ka ni Lord ngan, ku-heir kita. Tagapagmana kita. Ibig sabihin tagapagmana, di ba? May daka pamumuluhan to? Ginuhulat ba in the future? Di ba, pag mayaman mo parents, mamanahan ka, hintuna, or ano nga dang ari-arian, di ba, ginuhulat mo iton. So, kita, naguhulat kita liwat iton. Okay? We are set apart, and we are called to God, to do God's will. Gin-set apart kita ni Lord. Ngan, gintawag kita ni Lord para himuon ang will niya. Ano ba ito nga will, Ate Jai? Ano ito nga siniring mo nga will, God's will? Mababaroan nato niyan. Asya ito ng truth, bugto. But sadly, there are times that we act even worse than this insect. Di ba compare natin kanya an ability ants, tas niya na gininsray natin na aton ability or aton identity nga dakan Jesus. Pero sometimes, they're exempted bisan sugad aton nga Christian or adakan Lord. Danay, nag-act kita as if we are even worse. Mas malala pa ba kaysa mga insects? Why? Why do I say so? Kaya ano nayakan ko iton? Ask me. Kaya ano man. Because sometimes we deprive ourselves in accessing those identity na ginhatag ni Lord haaton. Dani na ngalimtan naton nga anak kita ni Lord. Dani na ngalimtan naton nga an aton identity is built or is taken from God or Jesus Christ. Dani na ngalimtan naton that God is sufficient for us. Kaya feeling naton nagkukulang kita. Di ba? That is also one of the saddest truth nga na-experience naton. Please know that we have that God-given ability. We have God's gift. Gintagan kita ni Lord in gift for us to do His work and to do His will. But, asya iton, saring ko nga ni, sometimes, singalimtan natin. Yan sometimes, ginbablind kita, han kaaway. Satan blinded us from this truth. Bugto. Ginbablind kita ni Satan hininga truth nga anak ka ni Lord. You are precious in God's eyes. God cares for you. No? Satan imprisoned us and put us in chain para mag-remain kita slavery or scarcity. Have you still remember the story han mga Israelites han naging slave ra Egypt? Bagan sugad kita ton sometimes. But praise God because Jesus came to rescue us. Gin-rescued na kita ni Lord ngan ginbaydan na naton mga utang. Amen? So, we are now debt free. Malaya na kita naton mga utang because Jesus paid it all at the cross. Kung first time mo liwat ini mabatian,
Ayaw kabaraka kasi when you receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, igahatag ni Lord haimo an access ngadto kan God the Father nga kundiin mare-receive nimo magkakamay da kahan guts ba nga mag-pray. Iba kasi ang feeling, di ba? Pag may daka relationship nga kan Lord, may daka guts mag-pray. May daka guts mag-ask something. Pero waray ka nga ni connection nga to kan God, it's like makaarawod man Lord mag-pray. Di ba? So, ganito niya. So, that is the work of the enemy. So, balik kita about han aton theme, which is the poverty. Pag nabatian niyo ang word nga poverty, ano usually niyo naisip? Usually naisip niyo, di ba, it talks only about money or economic, right? More on yung money or economic. But tonight, let's uncover the different meaning of that word to spirituality. Haaton spirituality naton as a Christian or as a believer nga dakan Lord. Kasi pag sumiring kita nga poverty, sometimes we talk or we just only see the physical appearances or like we lack of resources, lack of education, lack of supplies, financial crisis, so ganito poverty. But you know what, Bogto? Nanineglect natin sometimes ang truth nga those physical poverty actually are the fruit of spiritual poverty, which weighs more than anything else. Mas mabugat actually ang spiritual poverty kaysahan physical poverty. That's why nayakan ko kanina, crimes are rampant. Di ba? And shamelessness is happening around the world or around us. Kay once ang tao, waray connection nga dakan Lord, if you are not in the will of the Lord, of course, it's easy for you to do bad things. Kasi waray guilt, waray shame. Diba? That's why, usang a reason, or maybe usang a reason, kaya na-experience natin ang poverty, it's because we lacked connections to the Lord. Or we are experiencing spiritual poverty. Kaya, ayun nato ni, uwat ba natin mga sarili bugto? Kay bangin din nato na mamalayan nga nasiring kita salat man ako yana, salat. Do you know that word, salat? Or kulang? Salat tayo ngayon. Dahil salat tayo sa presensya ng Panginoon. Bangin usag hapito niya nga reason. That's why to defeat that poverty or to defeat that spiritual poverty that we are experiencing, we need to remember the ant. And natin bida yan ang gabi. Kung usa ka person bugto right now, at this moment, na-experience mo may kulang man lagi hapon. Bisan nagsinimbaho na ako natin sa group, it feels like may kulang. Bugto, I just want you to encourage na tigam ni or dumdumilaan to back. An ant. Just remember the word ant. Ant. Okay? Look at the ant. Or duhayra. So, naka-highlight ngayon letter A. Naka-red hiya. So, let's go to our point number 1. Ant, or for letter A, which is act on the will of God. In order for us to defeat poverty, we need to act on the will of God. In order for us to turn our poverty into prosperity, kailangan natin gawin ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? Let's have the verse. In verse 6, it says, "Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise." Filipino translation, nayakan nga di, kayong mga tamad, oy, dire kayo ha, ibala. Kayong mga tamad, tingnan nyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Praise God, kay warito di diya aton. Bugto, haira, dapat siya nga ako, hira na mga tamad. Diringan kayong mga tamad. Pero kaya manaadi kasi verse. So yan, ginpapakadto ko no kita,
ha mga ants. Or an aton passage tonight, actually, it's all about observing the ways of the ant. Di ba? Go to the ant, use laggard, consider its ways and be wise. Di ba ganyakan ko kanina nga, ang mga ants, may dahira specialized rule. Gintatagan nirahan rule. Ano aton? Again, enrollan mga ants. May ada? Workers, soldiers, and queens. So, ganito nira mga rules. Ngan, anon ira goal? Ang workers, nag-collect-in food. Di ba? They collect food. Ang soldier, nag-ano man? Nag-defendhan colony or an offspring han queen. Magkikwis kita niyan, pamati ka mo. Tas ang queen naman, nagpapadamo, reproduction. So, asya ito nan ira mga task or goal para mag-survive hira. Collecting food, building nest, and protecting the colony or reproduction. Bugto, ants don't have any other agenda or goal. Bugto, ang mga katubakan warahira iba nga goal or agenda haira life. All the days of their lives, naglilib lahirahan usa nga goal. And that is to do the task nga ginhataga ira. They stick to the plan. Bugto yan na may dakaba goal. Hay mo 2025. Do you set goals, bugto? You need to set goals. Diba? Ngan, you need to stick with that goal. Ngan, kung anon ginhataga imo nga task, then do that task. We should, like the ant, we should be diligent in, pag maging diligent kita, we should be diligent in collecting and partaking spiritual food. Kung an ants nagko-collect, diligent hira pag-collectan food para mag-survive, kita, as a person, kay since naglilib pa man kita haaton body, pero may dalaw kita spiritual body, we need also to be diligent in collecting and partaking spiritual food for our soul. Through what? Paano kita magiging diligent para pag-partake ng pag-collect ng spiritual food? Through reading our Bible, listening to preaching, attending cell groups, di ba? Seeking God in a private place. So, usay ito niya nga way. And, ano pa ginihimuhan ants? They build nest, di ba? Nagbe-build rin nest or an ira colony. Kita, ano natin ginbe-build? Aton balay? Or an aton, ano pa nga da? Ano aton ginbe-build bugto? We build God's kingdom. Right. Amen. We are workers of God. And that is the one of the will of the Lord. We are God's worker, God's servant, and we need to build God's kingdom. We need to expand God's kingdom. That's why, di ba, nagsisell group ka or na-attend ka cell group? Kasi sooner, in the future, usa kaliwat nga maglilidan cell group. That's why nakakita kita nga may nagpipreach sa mga streets and the like. Di ba? Kasi we are building God's kingdom. Di literal actually nga kingdom, nga building. Di ba? Sing pangani ni ating ni pastor, anon man naton anda ko nga building kun diri puno an building. So that's why kailangan punon ani naton an punon ani naton an sugad lahini nga building para mapiritan na hi Lord. Mapiritan na hi Lord. Yan, ma-force na hi Lord nga, sige, hatag ko na ito yan nga 2025. Amen. Kuno, Pastor. Amen. Oh, building is on the way. Amen. Yan. So ano pa? Aside nga nagbe-build ng nest or nagbe-build ng kingdom, they protect the colony. Kita, paano man kita nagpro-protect ng aton colony, ng aton church, ng aton faith? By taking care of what God entrusted us. Diba? To be a what?
responsible and committed servant. Kailangan ito na maging responsible and committed. Kay that is one of the will of the Lord. Diba? Para sa mga ants, they are responsible. They are committed. Kananon ira-tasked. So, kita gihapon, kailangan natin maging committed. Kung may dakagin kukumit nga ministry, may dakagin kukumit nga cell group, or ano pa ito nga role ni mo imo life as a Christian, then kailangan mo maging committed. Kay someday, or in the pag-abutit panahon di ka maaram, iba ng aada. Dirigad nga nawara ka, na-promote ka ba, kumbaga workplace. I mean, nag-grow ka in spirituality. That's why gintagan ka ni Lord din, iba na nga task. Maburubog at napagod. Para sini. Amen. Pero it's a privilege, bugto. It's really a privilege. Kay, hinuban makaka-imagine, gusto ko man to Lord mag-change. Anakon attitude, tas iba. so ganito, Lord, usa nga mag-work ka aton life, di ba? Yan. Ano kita? Yan. We need to be responsible. We need to be committed servant of the Lord. Nasing ka man, ma-reason kaya na, Ate Jai, committed man ako, diligent man ako, responsible man ako. Pero, haiba nga butang. Haiba nga butang. Ano itan nga butang? Diligent man ako, ti. Pero may nga ako nag-overtime. Or, diligent ako, ti. Pero nga ako, pero may pag-study. Nagsa-cellphone nga yan. Hindi rin nga nag-study. Diligent man ako, ate, kay damo na akong maginihimuha life. Damo na akong plans sa life. Pwede kasi tayo maging diligent, bugto. Pero, pwede hindi yon kalooban ng Lord sa atin. Di ba? That's why we need to act only the will of the Lord. Yung kalooban lang ni Lord ang dapat gawin natin. Yung goal lang, yung task na ibinigay sa atin. Kasi, outside the will of the Lord is dangerous. Natuod ka mo? That's why kung mapapansin niyo ang tubak, pag may nalihis, may dahiton tendency nga mamatay hiya mapisa, mawar, maanod, or anything. It's the same with us, Christians. We are very, careless pa naman sa aton life. Diba? Considered nga ni kita ni Lord ng mga sheep. Kaya kailangan natin din shepherd. Kaya madala kita mapariwara. So, para di ka mapariwara, pag-join na cell group. Cell group, come on. Kailangan kong cell group pa. Amen. So, yan. So, pwede tayo maging diligent, pero hindi sa kalooban ng Diyos. Nasiringan niyo, di ba, libre lang daw mangarap. Di ba? Libre lang daw mangarap. Pwede tayong mangarap maging mayaman? Pwede ba yun, bugto? Uy, baton gid ko. pwede ba tayong mangarap maging mayaman? Kaya nayakan, libre lang daw mangarap. Amen. Yes. Nasa nga ni Pastor, di ko't nangangalimtan nga iya si Rigon. Maupay daw ko nito sa Kristiyano nga, mayaman ka na, may Ginoo ka pa. Di ba? Mas kairo ko no ang tao nga, mayaman ka la, pero waray ka Ginoo. Kay perdi ka talaga ha life. So, kita bugto, kay since libre man mangarap, sagarin na natin. Di ba? Sagarin na nating mangarap. But, please make it sure that you are in accordance to the will of the Lord. Kay bangin liwat, nangangarap ka, then, di rin na ngayon ang kagustuhan ng Panginoon. Nayakan nga ni quote ni Mother Teresa, "Poverty was not created by God. It is we who have caused it. You and I through our egotism." Bangin na-experience natin ang poverty. Bangin ginbabasol natin ni Lord. We blame God because we are poor. We blame God kasi sa ganda natin situation. Please don't, bugto. Don't. Ayaw. Kaya it is we, hikita, ang nagko-cost hiton. It is not the will of the Lord. Ngan you know what, bugto? Just to tell you tonight, kung may adaman pinakamasakit o pinaka-terrible nga poverty nga
one person could experience. Warang iton ibabugto, kundi and poverty of loneliness, and feeling of being unloved. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. As itong pinakamasaklap nga kakurian. Yes, pwede ka maging mayaman. Pwede mo makamit ang mga gusto mo life. Pwede ka makag-travel anywhere. Kaya waring man iton malain, di ba? Kau pwede ito, nag-upod na lang kami sunod. Pero, lonely ka. Sad ka. Pwede mo mapalitan mo mga gusto. Pero, you felt unloved. Sad. Ouch. Di ba? If we open our eyes and we look to different people aton surroundings, sometimes nakikita natin nila nga nice smile aton. But at the back, they are lonely, they are sad. Ngan, may daghap mga person na nagyayakan ng word nga, I love you. Pero they don't know what's the meaning of that words. Di ba? Ano ba talaga ang kahulugan han word nga I love you? Or han loved nga word? Kasi hanggat di mo nakikilala si Lord, di mo talaga malalaman ang tunay na kahulugan ng loved. Yes. Kay in my case, mas naiintindihan ko ano ba talagang loved, mas nakilala ko si Lord. Di ba? Nayakan nga ni Corinthians, di ba? Love is not selfish, di ba? It's not self-seeking. It's not proud. And the rest. Di ba? So yan. If God is able to set us free from spiritual scarcity, which is truth talaga aton, kay pwede man kita i-set free ni Lord. Actually, gin-set free na kita ni Lord. Kay actually, at the beginning pa lang, when God created Adam and Eve, we lack nothing. Napansin nito niyo before? When God created Adam and Eve, actually, waray poverty nga word. Waray poverty nga word. Kay everything that they need is already there. Ang iralag talaga ginuhulat is ang presence ni Lord. So gusto mo ba so ganito nga moment, nga feeling, haay mo life? Ito nga, waray ka gin problema, everything is there, and imo lagi ginuhulat is ang presence ni God. Diba? Actually, if you are in the Lord, it seems like you don't need anything else. Because God is sufficient to us. Diba? So, amoy ito niya. Yan. So, again, point number 1, if we want to defeat poverty, we just need to remember the word and. A, act on the will of God. Second is, no place of complaining. Yan. In naman ang naka-highlight. No place of complaining. Ang mga ans, dirito nila nagko-complain. They're just doing their task. Diba? Nasiring nga aton verse. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. Waraya ira nanginginano, pero nagtatrabaho hira. Diba? Waraya ira nagro-rule, pero faithful servant or faithful worker hira. Kitabog to, we should also be like the ant nga bisan waray nanginginano ha aton, faithful lagi hap kita. Bisan dire kay chat tan imo si leaders, church ikaw maaram ka na kun anong dapat nimo himuon. It is really currently I'm experiencing so din nga situation. Kaya amon network diri pa man kami na si cell group na mimit per amon. Pero I know that it's my responsibility to attend the church, to seek God, to do God's will. Diri ko kailangan hulton nga hanggat sigun nala ako. It's up to us individual. Kung gusto mo talaga, di ba? Kaya, yun, sundin natin ang ginagawa ng mga ants. Dapat, in order for us to defeat poverty,
and to turn it into prosperity, dapat di kita mga reklamador. There's no place for us to complain. Dapat may nakitahan heart of gratitude. Sering pa, di ba? Warayan mga ants pastor, warrior sa leader. Pero nagwo-work here faithful. Di ba? Kita may nakita pastor, may si leader kita. Kaya praise God in your life. Ngan, we need also to develop that heart of gratitude, especially kung nagtitikang pala kita aton walk nga dakan Lord. We need patience, we need perseverance. Kay, di rin man hiya basta-basta laan pag-work ni Lord na aton life. Di ba? Di rin kita magkukomplain nga, Lord, 1 week na ako nasimba, di palagap na-answer na prayer. Lord, nag-journal ako, waray lagap ako ig-chat. Yung iba ngayon yung reason, kaya nag-journal. Oh, no. Di ba, may mga sa ganiton, Lord, may dakaginhimo kasi may ginaaro ka. Sa ganiton. You know what, Bugto? Transformation or change is not an instant. It takes time, it takes effort, it takes years, and it takes perseverance. Diba? Before mangyari ang transformation. Ants know how to value their work. Bisan waray haira nangingita. Bisan waray haira nag-oversee or nagro-role. Maram hira mag-valuehan ira trabaho. Nasing panganian, premiya kan nababatayan ko, haamon ministry leader kan ati siyang, flicks ko le ati siyang, we should live ko no in an audience of one. Ngan asya ito nin premiya ka na iya ni pastor. We should live in an audience of one. Ayaw, pagpakadati kay may nakita haimom. Diligent ka kay may nakita mo. Trabaho, nag-work ka lang kay adan mo boss. No. Diba? Tapos may CCTV nga yan. Secret la. Waray ka lusot. Or school. Ano man. Napaka dati ka, tapos di ngayon imo answer. Hinarom mo la. So gaditon. Naglilisbot ba? So gaditon. Or bisan hayo balay, haaton panimalay. Diba? Yan. Whatever you do it for the Lord, not to man. Colossians, diba? When ants do the task, they never ask for rewards. They simply live their purpose. Asya ang sekreto. That's why, it is true living in purpose makes one persevere. Pag maaram ka kung ano talaga ni mo purpose, kano nung task na ginhatagai mo, magpapadayon ka, makontinue ka, magpe-persist ka. Haaton walk na kan Lord, we need persistency. Kaya life is difficult. Kay may mga kalaban. Di ba? May mga attack. So we need to be persistent. And point number 3, in order for us to defeat our poverty and to turn it to prosperity is that we need to take courage to continue. Letter T, take courage to continue. Nayakan na natin verse. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. You know what? What is the work of the enemy in our lives? The enemy comes to steal, kill, and destroy. That is his only motive sa imo life. Trabaho na imo kinabuhi nga dakan Lord. Hayaan mo ba itubog to? This passage provides us a timeless warning about the danger ng pagiging lazy. That's why nayakan ni Bishop Oriel. You need to understand that your actions today are seeds for tomorrow's harvest. Don't expect nga magiging prosperous ang imo life kung naghubya ka. Because bugto, what you sow is what you reap. Diba? What you sow is what you reap. If you sow nothing but laziness, then don't expect something to harvest. If you don't sow righteousness, don't expect holiness. Kung di rin ka nagpapaka-righteous, ayaw pag-expect nga magiging holy ka. Diba? Waray kita ma-expect kung waray kita ginihimo pag naghihinigdala kita. Literal nga naghinigda? No, sometimes sometimes diri literal hinigda. Pero, yun, sometimes amo gihap. Bugto, remember that, nayakan pa Rick Warren, purpose-driven life.
It's tough sometimes to stand up for what you know God wants and expects when others ridicule your faith. But when you stand up, when everyone else is sitting down, you'll draw unbelievers to God. Makuri man talaga in life to continue. Sometimes wala kita courage to continue or to stand up an aton faith, to share the gospel, to win the lost, or to do han will ni Lord. But please be reminded, that when you stand up and when everyone else is sitting down, you'll draw unbelievers to God. Dili ka maaram imo pag-stand, may dangayin ka na win. Diba? Na-invite mo nimo friends, nimo workmates. To end this, let me, bisan diri na. Bisan diri na. Yan. The Bible says that we should not be wise in our own eyes, that we should fear the Lord and turn away evil. It is through our fear in the Lord that we develop a heart of surrender rather than a heart full of pride. Kasi sometimes, di ba, and mga aunts, since they lack communication, and wari man hira verbal communication, only ato lang fair yung trails or an era antenna. Pero kita tungod nga may nakita ability to communicate, sometimes nagkakamay dalago din miscommunication nga diri susolvehan problem. So in order for us since we are God's children, we need to have that same goal. We need same agenda and same purpose. Sometimes diri kailangan hindamo nga words. Pagkat pakiramdamay, pwede na ito niya. We could only defeat poverty if we are together in Christ. Two heads are better than one. We need each other's side. We need the colony of believers. Bugto. Kailangan naton kaupod na mga believers. We need to protect our Christian faith. We need to persevere during challenging times like the ants. Bisan makori na agihan ng ira food, they find a way para makapas. Para masolve ni Raitan. We need to take the courage to continue the work of the Lord. Today is January 8th, 2025. This is the first month of January of the year, right? Then may napakita 11 months left. Ngan, I know, medyo tough iton mga iba nga maabot aton life. May daton maupay, may dadirin. Ma-experience natin ng rain, wind, and maybe storm. But we must build our foundation in Christ alone, di ba? Kailangan natin barong mag-build han aton foundation kasi God only could allow us to be victorious. Ngan, that what makes us prosperous. That's all for tonight, Bugto. Happy, prosperous year to everyone of us. Sige, Bugtong, magkabuhat po kita. Bugto, yan na papakianhan ko ikaw. Kakano ka pa ba kumanta han wholehearted nga worship? Kan Lord. An may da pagpapasalamat nga buhi ka. Buhi kita. Kung maihan na, or kakulop, maaram ka ba nga dapat kada oras kita nagpapasalamat. Yan, Bugto, pwede ba yan ang oras? Kantahan mo, Lord, han wholehearted nga worship bilang usa nga creation. Because we are made to worship God. Bugto, ihatag naton best na worship kan Lord yan na. Mag-urusa kita kapag dayaw han Ginoo.
Give us a surrendered heart, Ginoo. Yan naman. We lift you up in this praise. We want to worship you, Lord. Set us free, oh God. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, pagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. O Diyos, sinasamba ka namin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, O Diyos, dakila ka. Mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas. Praise you, we lift you up in this place, O God. Dakila ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, Panginoon. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Pupurihin ka namin. Oh Jesus, puri-puri ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. We honor you tonight, Ginoo. Salamat, Ginoo. Hanaman kinabuhi. Lord, give us another day, Ginoo, nga madayawon ka. Lagi pa kami ginuuhan, kinabuhi pa utro, para madayo ka na
serbihan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you, Father. We glorify your holy name, Jesus. Karapat dapat ka Ginoo nga pasalamatan. Kulang pa, Lord God, anaman mga pag-awit para na han kinabuhi nga ginahatag mo amon yun na nga for the rest na naguhulat nga future ha amon Ginoo. Salamat, Lord God. Han waray kaguulan nga pagpili ha amon. Thank you, Jesus. Jesus. To'y makunaw man maasam ang kong lagi. Ganitong buhay maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah, Jesus! We lift you up in this place, Jesus! Lord, hain mo ang tanan nga papuri, Lord God, all the adoration. Damo nga salamat, Ginoo. Damo nga salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Damo nga salamat. We honor you, God. Ikaw, Lord God, ang mahimaya. Ibabalik namang tanan nga himaya. Yung adoration, hain mo lang ara, Lord God. Thank you, Lord God. Amen. Thank you, Jesus. Ito, pwede na ito magaling. Bugto, damo nga salamat. Hani yung pag-attender yan ng agabi, ano. Inautunta nga na puno kita. Ano, dapat talaga kita magkiwa na. Yan di rin natin hayaan nga, puro lahi Lord. Dapat talaga magkikiwa kita nga, mabulig kita. Yan, mag-take na kita na aton full responsibility. Ha aton walk and journey. Gada iya. Bugto, padayon kita ano nga maging updated na aton mga maabot nga mga announcement ha aton SFCA page and our yan ginpo-post ang bawat naton nga mga preaching ha aton YouTube. So i-visit po naton iya nga i-like naton iya. And bugto every Friday po may dapo kita para mga estudyante and kay Alpha SSU and every Wednesdays parehas hini midweek service. Padayon kita bugto nga mag-attender and Bible study, pastor po init nagkakanda. And Sunday celebration, of course. Every Sunday po niya, 9 a.m. And after that, 2 p.m. po, may nakita children's ministry para na mga kabugtuan. Bugto, amula. Daw mo nga salamat aton bugto. Padayon kita. God bless you all. Hinay ang panguli. Praise God.